Praise the Lord. Hallelujah. Kaito kaham. Hai na hai phung kesang zorawo. Kaito sungno bless klai piuka. Hallelujah. Phung kesang zorawo sung srapsa. Kaito ni kogo kuplung ang layana. Hallelujah. Sung joto la lambak kulok layana. Ephesians chapter 2. Epis chapter 2 verse 11. Sung kulok layana Ephes chapter 2 verse 11. Kaito kaham. Phung kesang zora. Nokbar ship. So alogi ose. Kaito ni kok aboni severa God combination take rei. Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham. Paringge sengzoton kaito na hambare layana. O kaplai jorawo sengje nangi tongmani. Abo kaito sengno yafana tangi tongo. Seng kaito no yafana ina faidi. Father, thank you for your love, grace, care, and protection. Afandana hambai o zora kaham nang remani bagai te o zora kahamo sengtiani ni kaplai kogno yasak nani bagai. Nintani yafaro Lord. Yes, life o kanai tongnai yaklo kanai sengjoto nintani yafaro. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Korok sesek share klai na dia kok brok bai. Ephes chapter hangke 2 verse hangke 11. Tam sejak tongoro. Don't forget that you Gentiles used to be outsider. Tapok di norok Phatarni borok tongmani. Phatar sha tongmani. Okay. Jeng tam tongmani ke nok bising ni borok tongmani ya. Nok ni Phatarni borok tongmani. You were called uncircumcised. Okay. Jeng sakur razak nai. Haikau sakur razak. Aba hai bodol ni borok tongmani ya. Okay. Lai sekok ba hingke chongjak abodolo sung tongmani ya. Okay. Who were proud of their circumcisions, even though it affects only their bodies and not their heart. Jews honjagnero belai keno khomma tongjago tangin ke borok sakur okay razak bodol honai phe borotam sangke abo bosago simise effect ungo abo bokhawo okay kun samgo chugiya norok buini borok ungui asainerok norok agi bobotui tamo abono ang sugui naidi sakno sakur razak hnai judai rokse norokno sakur razak ye hnu okay o sakur rawo hnmani abo borok bukur ramano se hnu tangui tini tangui sing obono porilai ma tongai kokhyao se जों obono sina nango obono jefro bujinai bagoromba sainang mosanai hallelujah obono jefro nang sarai nai
nung kundi no complain ta regla te regla sung siwu kai tono surne rok sabo hongka ke ayang taya sak haksal thanya Abraham ni simi sung sange phake sung nogo sabo rok suri hingka ke Abraham bini busa Isaac sabo suri hingka ke kai tono love sabo kai tono sacrifice khlai ke okay Abraham ni bosong Isaac ni busa rok okay obahai keno Isaac ni busa okay ni hoite Jacob ni bosong okay a bosong no Israel bosong honjago borok no sakur ranai rok bahai no bukur ranai rok o bukur ranai rok tamungke jehetu chongui tui phaijak mani Abraham ni simi chongjak no ni mo bosong ni borok a bukur ranai pe boro tamsa o je bukur rao mani abo sudu busakno simi se busago simi se effect khlaio bo bukhawo kon lenden kriya bahini sao okay who were proud of their circumcisions even though it affected only their bodies and not their heart am busago kon lenden kriya মানে bukhaw kon lenden kriya busago simi se abo sorry okay abar dodi tabo kokhe obosei don't forget niso ta pokjak dinen you Gentiles used to be outsider chung okay sa buku raja ya badri tabu chung di prasa okay taike neng boro tongmani ang boro tongmani kokhe obosei outsider niso ta pokjak di neng nok ni Phataro tongmani neng nok bisingo tongmani ya nok ni Phataro tongmani agi ini oro sai tongo okay English bahingke serai ke no sijak don't forget niso okay praise the Lord Ephesians chapter 2 verse 11 do not forget that you Gentiles used to be outsider norok phattani borok tongmani chungno sawi tongo hallelujah phattani borok taise tolopori phele verse 2 in those days you were living apart from Christ Phataro sengke ba okay seng kaitor ba kunu lenden krei kaitor ba belai haksal seng tonglai mani in those days you were living apart from Christ kaitor ba seng belai haksal tonglai mani you were excluded from citizens among the people of Israel and you did not know the covenant promise God okay God had met to them you live in this world without God and without hope oh tam tong mani seng kaitor krei khatuma krei tam tong mani seng kaitor bai lenden krei kaitor sinia okay chini bai chung hai paile ya hai destination krei boro thangi tong saimanya ama ke seng hai himgru goi tong lai mani okay tapok jak dini sawaro jes okay sainai sa hakaba kaitor okay oro je sainai sa ni bising tui chungno okong no phurangui tongo
Verse 12, Ephesians chapter 2, verse 12. In those days, you were living apart from Christ. Okay. Cái tổ cười, Christo cười, hãy chứng bài chứng nghi sinh tòng lại ra zamani. Okay. A 성작 보 성거 보승 컵작이야 똥만이. 아부 심이야고. Kaitor kri. You live in this world without God and without hope. Katongma sudu chuni kri tongmani. Afro. Okay. Praise the Lord. Verse 13, Tero. But now you have been united with Christ. Ao. Agio keba Christo sinia kaitor sinia sak baitang sak motok tui sak musung tui boro tangi tong mungsa siangi tong zazamani. Piaba but now nisaw. You have been united with Christ. Nork tabu Christo bay tansang ka nisaw. Jung tabu Christo bay tansang iman ka. Hallelujah. Once you were far away from God. 살사 버릇 동만이 승. Kaitor bay haksal. Kaitor bay mungshal lenden kri 승 동만이. Okay. But now you have been brought near to Him, okay, through the blood of Christ. 피아바승 따옥 버릇 속 바이야. 크리스토니가 나오. 까이토니가 나오. Through the blood of Christ. 지슌 트리니자래. Amen. Okay. 어 바이블 럭땅이 어꼭 따부제 승보리 정라이면이 어머너 땅이 승보리 다 hin게. 저러저러 정 크리스도 파이만이 약을로 파노. 복이 탕자고 승보로 동만이. 복이 탕장마 bagay at kasamo yapri relay tong lai firo abo hayang lai thai kre. Okay. Agi nohon siwana 15 বছর sekang ka 20 বছর sekang tamongke খরকসা বরক 제프로 마ধ্যমিক পাস খালাयो. Okay. Talaga celebration nunggu. Baje shoglaye. Okay. Hake ba tamongke muirok rathalai. Okay. Tega ise condition tamo aborok মাধ্যমিক ট্রাই খালাই কিয়া. Okay. ও বছরের কা পাসংয়া 10 বছরের কা পাসংয়া অবা কি 3-4 বার মানে ইয়াগলো পাসং মানে আ পাসং দাই সাবা হাইনো বাই তং থকজা কেনগো হোফ আশেক বছর ট্রাই খাই মানে ও বেশি হসে পাসং ইমানসিও. ওকে আবা হাইকে tong thogmani nukjago. Just example hisabe samanisi. Ka tabo oro tamo chung bor tongmani hai kaitor kri ligilagai tongmani. Ka thar tam no hon kaham tam no hon mazra kri tam no hon mongsa silaya sing tongmani. Piaba tak bor sok pai kanke kathar sok pai kasang
kahamo sokpaikasung mazra kriya sokpaikasung sabuni jare hinke Jisu Kristo ni jare. Amen. Jisu Kristo ni thai ni jare. But now you have united with Christ Jesus. Tabuk nung Kristo bai tansang karesao. Once you are far away from God, kaitoro salsa haksal tongmani. Okay. Tabuk Kristo bai tansang kai. Agana o sok pai tabuk. Nogo sok pai tabuk. Okay. But now you have been brought near to Him through the blood of Christ. Jisu ni thai ni jare. Amen. Kaito kaham. Tangi sung pok thai krio kong lo. Jung mungsa khlai mani kri. Jung lama nai tu gui phai mani buya. Sung ma lama shinilia. Kaitor shinilia. Shak ni muchung ma. Hai saisung saisung ni shiu ni him lai. Boro tangi tong mungsa saiman lai yawi. Hai him grogui tong lai mani. Logo shitok zakna ni sudu sung junggo tong mani ya. Kathar hanjakna ni kono junggo tong mani asa. Kaham hanjakna ni kono aba hai samung khlai mani bukrei khlai bo mainya tong lai mani sung. Okay. Phiaba abushke talika kaham. Amusuka talika kaham kelai sakeno a Jisu ni thai ni jare जों tabuk boro sok paike hangke Phataro boro sok paike hangke kahamo boro sok paike hangke जों tabuk mazra kriya sok pai manka. Hallelujah. Praise the Lord. Nung bai thang nai tugui sok pai mania bai thang kaitor Jisu ni thai bai nahar mani se nono. Nung bai thang o mo lama kaham se ni siwi pai mania kaitor bai thang nung kipilna ranglia tongpro nung selaijakna ranglia nung hamya hini sudu silia nung thimung hini sudu silia aba hai jagao nung tongmani kaitor khairuka kaitor tabuk kebagai naka nung nok ni Phataro tongmani kaitor tabuk Jisu ni thai bai noro nok bisungo naharka nung sumso gonang tongmani Jisu ni thai bai noro kathar khlaikya nung busuk se lata pata nung busuk se hawan sungna ringyangai busuk se kamazak nung tongmani kaitor tabuk nogo naharka nono protection naharka nono keplai bisungo naharka nung tabuk busuk se talika kaham nung tabuk abon saiman chidi. Hallelujah. Praise the Lord. Saiman chidi nung tabuk no. Hallelujah. Saiman chidi nung tabuk no. Haga kaitor khairugui nahar mani se nono. Kaitor hamjagui nahar mani se nono. Nung nok ni Phataro leta pata yang thangi tong tam sawi tong tam mungi tong nung saimaya tong mani kaitor nahar ka nono nogo nok bisingo nung bini jari se tabo nok bisingo nung bini jari se tabo nok bisingo tangi kutol tabo nung haina hai tangi ak kesam no nung muito manjagui aro nung thangna naifi nung tangi kutuli tong tangi ni kesam nung boro tong bumani tak boro sok pa kya shitutui saiman tutui sudu nung biang kemana tangi tong boro andara gunro nung ya prishawi tongoi. Hallelujah. Ang logo chini oro kamio chakri na singlang mani bo na singte
बेसेक बसर होनखा 50 बसर 45 years आबाहाय होनखा थांनायाव ताबुक जेरा 10,323 चाकरी थांनाय रं आजिफ्रु मानफ्रु बो चाकरी नायसिं मानि 45 years होनखा बो चाकरी नायसिं मानि 50 बसर कातुति होनखा आमस मानि रोखा उफ ओ तंग थकजाक लांमानि तंग थकजाक सुका आं नायसिं मानि ताबुकसो मानसिउ मोनै मा जुदा मोखांसो नामा जुदाङै थांखा हाबसे चाकरी पाइते पाइते सिंगि तंखा आमस थाङै जिरोका चाकरी पाइ थांखा आसुमसा ताके दुख कलाइजाक ओके कपाल सा हामलिया आबाहाय के कपाल बुलाय बुलाय तंलाय तंग आं साइ तंमानि कक गांके ओ मानफ्रुनि तंग थंमानि ककनो सावि दङ नायसिं सुखो नायसिङै मान मानिबा तंग थकजाक सुखा नों बहाय न नग सितक जागनानि जुग तंमानिया नों गोबां जागनानि जुग तंमानिया आमुसुके लेटा पाटा नों आमुसुके मोनाम आमुसुके सित्रा आमुसुके लिगिलागाय नों गोबां जागनानि जुग तंमानिया नग सितक जागनानि जुग तंमानिया मोथां जागनानि जुग तंमानिया हाय फानो काइतो जिसुनि थैबाय नन गोथार खलायखा गाहाम खलायखा स्राय स्राय खलायखा जनाजाक खलायखा हामसाजाक खलायखा ते नग दाखा नग सिमि दावा बाहायलिया नन मलब्रुमनि खलायखा नोंतै कमानाय कमरनाय जादलिया तंफ्लायनाय जुगनाहानि मलब्रुमनिसे नग सितक जागनानि जुग तंमानिया गोबां जागनानि जुग तंमानिया हाय फानो नन नग सितका गोबाखा नों मोथां जागनानि जुग तंमानिया नग सितका गाहाम खलायखा ते मलब्रुमनि नन सोनामका तंग थंगनानि दिबा खापां स्रांनानि दिबा हालेलुया प्रेज द लर्ड तिन कमु आं काहामनि सिउ आं या प्रिसौनि सौ नों काहामनि सिउ या प्रिसा मानिया काइतो नन काहाम खलायखा आबनि बागैसो नों काइतोनि फासिं या प्रिसाय मानो हालेलुया प्रेज द लर्ड एग्जाम्पल रवानो काइसा रमनि 7 स्टार अब फानंका रेस्टुरेंट है होटल फानंका 7 स्टार VIP रंग सिमी अलाउ खलायो आरो आगी एग्जाम्पल रही खोनागी काइसा 7 स्टार होटल आरो ओनली VIP ड्रेस काहाम ओके कुचुं ओके रांगनां अब हायरनो सिमी आ होटेलो अलाउ खलायो ओके जिनी रांक्रै रि काहामक्रै जुता काहामक्रै ओके लाटा पाटा अब हायरनो अलाउ खलाया अब सालसा हंके दुगलाम फियोगै रेखा जो तो नहीं बागै फाड़िक तमा रांगनां तमा रांक्रै तमा रि काहाम तमा रि हामिया फाड़िक जो तो नु फाइनाय हापाय मानका अ होटेल तंफाय मानका चाफाय मानका अब हाके जेफ्रु दुगलाम फियोगै रो अ खुइजाक रे काहामक्रै अब हाके तंथाय काहाम तंला मुचुंनाय रक तंग थकजाक लाग दिबा खाब्रमै फाइनाय ब्ला ते होटेल हाबनाय जानाय थुनाय तंनाय तंग थकनाय सेम नों आं मुसुं फानागि काइदोनि फासिंगो हिमि फाइमान्या काइदोनि फासिंगो जों सक फाइमान्या काइदो दुगलाम फियोगै रेखा ताबुक जिसुनि थैबायखे जिसुनो क्रस कान्ता बुरुवे आ दुगलाम फियोग जाक ताबुक आबुनि बागैसो जों या प्रिसै फाइमानो आमेन अब काइदोनि खायरगमा अब काइदोनि हामजाकमा हाके ताबु नगासुके शेप का हामान का हाबसुके नों कप्लाय जागाव ताबुक प्रेज द लर्ड तंग थंला ने दबा
agile neng borok tongmani lama ganao ha sorogo abaso nung tabuk 7 star o tongnani sebmanka ang just example sama sabo nung ba 7 star no choose khala gelak diba hai nung sorogo to rokoi tongi gelak bla nung rokoi tongi phiru he angar tongya gaba borok ni dos borok ni saya bo bin problem tabuk kai to Jesu Christ ni theibai sing no bini khlaina khaba chung aron tong thaya diba tangle kutul thaiba. Verse 14, Ephesians chapter 3, verse 14. For Christ himself has brought peace to us. Kaksangma hanmani abo baithang Jesu Christos sinthani yafaro. He united Jews and Gentiles into one people. Tabuktei songjak yani krei jotono no baksa khlaikya no khung kaisa khlaikya. Tabu obuk songjak yani krei kya. Tabu jotono songjak jotono kaitono no khungni tabu sung jotono baksa. In his own body on the cross, mabaithang bini busakno cross oraka. He broke down the wall of hostility that separated us. Je ari tongmani. Kaitor besing haksal ke tonimani. Ari Jesu Christo abon sabai reka bokro so thima baike. Bosini sumsogno rozoma baike. Te bebak je khlaitai kokhna tai bo kokhna mani bagai. Haka aboni bagai no. Ang sini subra Jesu Christo ni bufani buskango yasko sungo ni sa oro 40 no hongke. 3 Ephesians chapter 2 say, Ephesians chapter 2 verse 14. Ephesians chapter 3 Ephesians chapter 2 verse 14. Ephesians chapter 2 verse 14. Okay. For Christ himself has brought peace to us. Kaksangma. Abaithang Jesu Christ mani. Okay, nini ani songjak ya abahai krika. Jotono same tabuk jotono baksa. Amen. A possible bagian ka tabu Jesu Christ ni thini sari. Tamni henke judai bai buni borokno dofa kaisa sanamui Christos sengno kathar siu. Amen. Borok rokno kaglai rui kena ari sanamui tubu mani abera no. Okay. Je bera sengno kena ari klaiton mani. Christos Jesu bini busak bai subaika. Okay. Ses klai rekam. Praise the Lord. Verse 15. Porikasang tamlok. He did this by ending the system of the law, its commandment and regulations. Okay. He made peace between Jews and Gentiles by creating in himself one new persons. Okay. From the two groups. Okay. Duita group tongmani kaisa songjak ya. A songjak ya kainini no kaisa group sanamka. Okay. Tang hingka ke by ending the system of law. Je law abna end khlair kabo. Okay, bo by tansa engmatui. Dofa kunai kaisa khlaina bagui. Judai kerangno khlaidi hunmarokno bebak sukrubui rebaikha. Amutui keno bo katha rakha. Kerang khuni bu tongmani ba. Judai oje songjak bo songrokno remani. Ka a kerangno tam khlaikan ke sukrubui rebaikha nisa mane bini baithang. Ke borok khoroksa phano a kerangno rakhogui manya tongmani. Jesu baithang rakhoka. Okay. Ke khoroksa phano completely rakhogui maya tongmani Jesu rakhoka. Bebak je kerango swijak tongmani abono bo bini saka nakha te abono phanangka complete samung pairi rekha. Okay. Te aboni bagai sung je okay kaisa omotui ke bok katha rakha ni sau jeng tabuk katha jak jaga sokpai kha. Amen. Aga tabun mini ani buini hini kunphan krai jotono chini jeng nok kaisa. Ga obviously te sudu jeng hew ko wallai ko tongli liya. Habo to soi selaijak mani hai ka ba soi kabagi najak mani mari liya. Tangpan nang he anta kabag di hini tongmani mari jeng maklayo. Okay, jeng nok kaisa se nokong kaisa se te nini ani bini hini jeng krai kha. Jeng kaitoni Kristoni
molbrumisi. Amen. Hallelujah. Verse 16. Together as one body, Christ reconciles both groups to God by means of his death on the cross, and our hostility toward each other was put to death. Hallelujah. Verse 16. Together as one body, Christ reconciles both groups to God by means of his death on the cross. Kristo crosso theimabai kena ari engmarokno sokomoroi rekha. Nini ani bini bodol ani bodol marokno Kristo pairi rekha. Nengamano ekhorita naharpini. Okay, cross ni bisingtui bo dofa kneino thansa khlai bosak kaisa khlaikya. Sing tabuk bosak kaisa se. Jisuni bosak se. Tong fly nai se. Amen. Hake borokno kaitoni thani tubuka. Sing tabuk kaitoro. Borokno. Amen. Praise the Lord. Mungsa sing khlaimani ya. Beba kaitor khlaimani. Through Jesus Christ ni bisingtui. Amen. Hake singtam nuka tabuk verse 17 porikhanke. He brought this good news of peace to Gentiles who were far away from him, and peace to Jews who were near. Okay. Teka siya koktong koro. Okay. Nadi, verse 17. Okay. Dalai srai ke sijak. He brought this good news of peace to Gentiles. Oje, Jishu Kristo ti khlaimani samung kaham. Okay. A kothoma kaham. A kaksang ma. Okay. Cheng tabu kaitor ba mana agi je haksal tongnai seng kaitor bai chin thani bo kothoma kaham te obo khaksang ma ei noro haksal tongmani phare gana wo ei noro busuk se lata pata tongmani tab katharang ka kaham ka mazra kring ka phare good news. Amen. Kokbro ko tamsei abo baino Kristo phai katha lainani kothoma kaham no jotoni thani pir phaikya noro kaitor ba haksal khe tongnai buini bororokni thanibo pir phaikya. Okay. Norok okay bini gana tongnai judai rokni thanibo pir phaikya ni so. Chalo. Tabuk Jishu Kristo tui kalaisa kok bai ka bahai. Jishu Kristo tui je khlaijak mani samung kaham obo tabuk jotoni bagai. Tema agi nogo tongnai tema Phataro tongnai. Okay. Agi nogo tongnai rok bahai no kerong rok bai khajagi tongmani. Nongni Phataro tongnai rok bahai no kaidor kwrui ngai leta pata tongmani. Hage nogo kwrui tei nogo tongnai. Jotoni bagui no kaham. Jotoni bagui no kathar. Jotoni bagui no lama. Jotoni bagui no kalai sake kaitor kwbagui nai manaijak. A sep no kaitor Jishu Kristo tei khlaikya. Tama Phataro tama nogo. Tabuk jotono no baksao to phaikya. Tei baksao to phaitam khlaikya. Agi hingkiba nogo tongnai rok kerango khajak tongmani. Nogo kwrui rokho Jishu kwrui kaitor kwrui ngai lata pata tongmani. Hake kerango khajak rok no kerongni phioka. Tei a nogo kwrui rok no nog bisingo to phaikya. Jotono baksa khlai tabuk nok kaisa sanamka cheng tabuk nok kaisa se. Amen. Praise the Lord. Nokung kaisa se. Tong fly nai se. Hallelujah. Tabuk kung borok sanai. Ang bagin sibi Christian tongmani able. Orotam sai tongmano no. Baksa ba hai tongmani o sangsaro nog bisingo. Hai phano kerango khajak. Baksa oba hai tongmani. Kaitono sudu siniya. Genung siniya zara ba tama angkhana. Sis siniya nang sa saimenya. Okay. Nang kebajak sa tongmani. Nog di Phataro sa tongmani. Okay. Nang nini babunu siniya ngai tongmani. Abun bagay nang biang tangka tam khalakya. Abun to nang soying jak thaikri ble. Non tam sabo tabuk nang Phataro tongmani. Tabuk nogo hapaina bagay lama Jishu Kristo. O je nog bisu tongnai rakeba kerango khajak tongmani. Tau kerong no khengi rena Jishu Kristo.
kerong ni yogna hangke bo Jisu Kristo a nok ni phatani nok bisungo hamna hangke bo Jisu Kristo am bagin bo doglam haika lama hani gosiu amen kwbangma nok bisungo tongnai rok bahaino kaitor bai kwbagui najak sugui manya kerong bai khajagui tongma bagui o nok ni phataro tongnai rok bahaino kwbagui najagui manya tangi hinkhe borok nogo happaise manya ke ba kwbagui nana ba borok nogo hapnani lama rokha o kerongo khajak rok no bo kerong ni phiogui rokha aka jotono no baksa khlaikya tabo nok kaisa nukung kaisa khlaikya amen praise the Lord agi nok bisungo tongnai rok hingke sida borok bo khulugui bokha khuluk sugui kaitor bai tongui mano bahaya kerong bisungo tongmani ba kirilaise ma tonglaimani phiya borok no kerong ni swkagui rokha tei chungno bahaino nogo hapnani sep khlai rokha jotono tabo kaitor bai kwbagui najaknani joggo wngkha kwthar bahaino niji samung kaham khlaima bagaiya Jisu kok khnamani Jisu ni thei kosokmani bagui Jisu bahan swkakjakma bagui Jisu cross o theimanini bagui jeng tabuk kaham majra kwrai okay kwthar aboni bagui no kaitor tabuk jotono no tangai kwbagui naiman tangai motom sugui man tangai jotono thanio no kaham samung khlaiman hingke tabuk joto borok no Jisu ni thei bai kwthar khlaijaka kaham khlaijaka amen praise the Lord okay amo sunu situng te asa kolok phasingo thangleya kha khlaio o srapsa jorao haino hai kwtal phan man phiu khana haino hai kaitor sung jotono bless khlai phiu kha amen te bokoso tongkho norok pordi phan mannai okay nangkhe ang teisa laibo phaibro obono continue khlaiana praise the Lord okay kebo mungsa suk share khlaina da muchung kaitor hamari khlaimani kogrok nukungni kogrok samung chamani kogrok tongkhe share khlaidi norok ni yago okay 4 minutes 4 minute to norok tam share khlaina khlaidi ang tei 4 minute haika 5 minute moton laibo tongnai praise the Lord hallelujah kaitor kaham person life o nukungo hamari mani tongnai rok share khlaidi okay belai tong thoka doni okay kaitor lobjak thang takuk shemol okay yes mankha kaitor lobjak thang okay oro kisa kok bai hingke tam saidama pura nang obahake saiman sidi kuno phano sung joggo tongmaniya kaitor bai kwbagui najaknani o kaitor no kaitor hwnwi hwnnani phano sung phan kwrwi tongmani phiaba chung tabo kaitor ni jari no kaitor no bo kaitor hwnwi mankha babu hwnwi nungwi mankha tei kwtharangnani joggo tongmani kwtharo sok paikha kahamungnani joggo tongmani kahamo sok paikha asa klaisa ke maganang manmani ba okay obono nang value kwrwi ta khlai sak naigya tangdi nang sak naigya tangdi kaitor hamjagui namano daily kaitor no hambai ridi daily tong thongdi lobdi kaitor lobjagnani joggo amen susma darani muwa koto belai sak hamya surijadi okay जों अरब परिपूर्णखा गाहाम बाहायके ख्लाइजाक जिसुनि गोसाबाय जिसुनि थैबाय so susma poito khlaidi nini muwa kahamse okay kwtharse nini muwa tomuno aba haike poito khlai mano okay khnai tongo ba poito khlai mano gebono khnardi poito bo khlainai haike bo aroni ahamya na okri pai manai hari जों suri layana susma ni bini muwa ni bagi afa no hambai susma bini muwa no nintani yafaro busuk hamya tamang saimanya but nungnogo nang bebak no saimano jisunin take it as sarsa then nini kesabai ham kahni declare kayo in Jesus name amen amen hallelujah okay PK chubui ang kaisa job exam rana nai tongo if God's grace upon okay may I go as his will nadi kaitor salbrum ni logi tongo chumui so kaitor so logi tongo samung to chanai no nang se poito khada khlai kaitor logi tongo samung chanai hinai poito khlai ko ya appreciate okay samung chanai te kaitor mung kusu ko lob chanai amen by faith mukha baike okay Mr. Tushan dara angkhe jefru kaitor ni thani jesa sanke mano haifano ang sumsong no yak yogui manyako already sumsong ni no sakagi reka kaitor Jesu Christ ni theibai
nang sak sang no sumso ganang tang jagdi saimandi Jisu Kristo hingke obohai bobai thanchang kheno borok tei kasamo kri ketalo phaisok payo nang bo tabu phano kasamong jagui tongkhu hingke aboni ni wan sukmase nang Jisu Kristo hingke nini kasam hojaka tabo noro kaitar ketal ka bless khaina musung jago amen obono nang poito khlaidi nang kasam no poito khlai tong hunga ke ak kasam mangsa din thani o phan phunung nai pia bai he ang kasamo krikha ang Jisu bai thansa ketal sa tabo hake ak ketal no nang nugnai experience khainai ta kaito no tim kaplai do ya fari manai kasam no pogdi ketal sa nini bagi amen Deepika chuni nokung ni bagai suri jadi Deepika nini nokung hamsa zakte hamari ganangse in Jesus name amen amen hallelujah abaken nitai rupini yes brother nitai kaito ni kok belai nang kok matini yes praise the Lord kaito lom zakta hallelujah dhoni awdara nono salbum no chubathang bebak jaw kaito lom zakta amen amen takung mohas surijaknai ang doctor naijakna bagui agartala phaijak kaham ke naina bagui yes kaito logi tongo tei saimandi doctor kaham kaito nini problem already solve jakse nake nang tabuk check up khlaijak di tam nung nai ga ke mungsa bemar kri poito tormuno khlai tang hirmale sranai kaito seba mungsa sek organ bwsakni kaisa sek part hamyangi tongkhe abno slai rei mannai khomota sabni ke sramnai sani nini mobile hamyangke mobile screen phano paithangka nostongkha a screen nostongmano ketal screen rei mannai samungke mobile company okay mobile company simin ketal screen rei mano so nini organ kaisa sek hamyangi tongkha ketal ya phari mannai samungke abo kaitose poito khlaidi amen nang hamjak already bukhugri na rani praise the Lord kaito nono hamari ruthang amen ang saibon thai tongo okay krikha bukhugri na rani hamjak seneng romdi yagredi tei sadi hamka jisuni kesabai krikha bo in Jesus name poito klayungke men oba hakeno yes dhoni jeng tabuk Jisu bai thansase amen jeng thansase bukhur ebeka hambai kaitor bebak samung khlai thani kaitor ni thani yafare rama bai joto samung sao tei nano bosa khamyangi tongmani hamka praise the Lord kaitor lobjak thai takuk semolias kaiton mani ani family belai kaham tei kubui agini kesam hamya legi sigino out khlai rekha okay Jisuni mungbai chini family belai khatung khajao okay mono se enjoy hino amen kaito lobjak thak okay obu busuk su kubui Jisu bai je borok thansango abo tei kesamu kri borok bo ketalo phai sok payo amen ketal hamane abo a enjoyment a tongthok mamu juda abo je ketal lo masum nai ketalo sok painai bon saimon abono amen praise the Lord so sera Debbarma okay ani sajak surang ni need exam fit meo yes bini bagai suri jadi bini sorirok asuk sathaya tei bo o exam no crack khlai mannani ungsiteng preparation to choli tongo tei sak hamya hanai kri bo kahamse tangla joto borok ni bagai Jisuni thui kosokha Jisuni bahan sekak jaka poito khlaiyong nini sajak ni khorogo yagredi sadi nang kahamse Jisuni kesabai hamjakse Jisun thibe katharse amen tei saimandi preparation nai tongmani ba tei preparation na furu kaiton yafandi okay kaiton samung khlainai tei exam bo kaham nai tei crack bo khlai manai in Jesus name amen hallelujah praise the Lord sak hamya hani kri sak sathaya hani kri kahamse balai dynamics mini khorogo yagredi sadi
kaham. Okay. Praise the Lord. Nini bukugo fan tongo. Te nung declare klayo te nini sajak bo needs exam rui tong bane already matured bano sadi poito klai dia nei nung sak kaham se te nung preparation ai tong mani. Okay. Tano tebo kai tor wisdom ranai. Okay. Aba hakir bano sadi te kai tor je jaga wisdom ro phorango ar kaham simisango. Amen. Hallelujah. Nge amusung siteng tei ase kolok fasing tanglailia kaito lobjakteng sung phari jotono palke kaitono hambaire layano tini ok apply jorana manmani bagui. Father, thank you nung busuk sekam nung bless klaika tini apply jora rui tini kok thai beke sang hamari mansuka in Jesus name. Amen. Amen. Hallelujah. Okay, te khoroksa Deepika brother borok khoroksa daily no swag nangui bukuk hamya sao bono bahai ke kaitoni thani tu banai. Borok ni nok ni borok phanang khana ba sabo ang Simon liya phiaba ya fardi bono kaiton thanibo James Jacob chapter 4 verse 7 okong sijak tongo jepro sung kaiton thani ya faro shaitan kebeng jago te shaitan khari mathango borok no ya fadi kaiton thanibo binarani shaitan kharnai okay kebeng jaknai okay te kri jepro nai shaitan bo chuak ni bongkori phai manai okay Raju Bai Jamatia sir ani bismas hamani serious ling tongka haini bagai kisa suri gadi okay kathar kaitoni mungbai ani mung Raz Anand Jamatia takuk Raz Anand nini bismau yagradi tei sadi jisuni kesabai hamka poito khlai nini bukung ni nung tomuno tiklayo hamka nei hamka nung kereikha yes father nin thani yaporo Raz Anand Jamatia no bini shaka jisuni tui kathana sarsao te hamsuka mungsa hamya bini busago kere nini kesabai hamjakse amen. Thank you Lord. Amake Narendra Riyang okay dara fungang kaham fungai kaham okay te kaitor hamarir thang kaitor lobjak thang amen amen. Devi Rani Riyang ani bagai ani logi ni bagai surijadi te chiri nokung ni bagai surijadi Devi Rani Riyang nang ni logi nokung belai hamsajak kaitor naikoli tongo te kaitor ni hamari bisingo sonaro amen belai kaham jeng jotono takle kaitor sono naikoli tongo bos malik ba miri bisingo tongnero keba hamyanya kaham ni slai kahamongo te sang bini mungno simisu koso khlai man amen amen hallelujah yes bukuk shera nang belai hamsajak nang teni nokungni ni sajak joton hamsajak kahamse wana jak nai krai kaitono hambai sirasidi amen hallelujah okay belai hambai norok jotono jora roi laibo phaibe bagai Phungkaham yes Prasanjit darani ni video no nai ani bkhau tongthogo kaito lobjak thang hallelujah sungno kaisa se pali khoroksa te khoroksa bahken dum salayana tor layana tebu kusugo kalayana oke kaito ni mungna sung kusug tisalayana kusug khlai layana amen hallelujah okay belai hambai je prupana phanmai ang hongke kaito ni kok khanadi okay kabangma kaito ni kok share khlaijak tongo joranai khanadi phanmannai poito bazara banthogia poito kaitoni kok khnama baisi khnadi poito phainai te kaplai khnang ya prishawi mannai amen hambai.